UMLA ka maulai constituency ba proses ti sau kami bol julong teng mensua ko menteri sarkar bat ru UMDC ka KHDC bat ubal syong hak liang persya hakini ki khendiat snem jong ka yeng ka basipo jong ka yeng dar bar thawan ulapen sngo ya ka sul jong ka jisusi bani I ya ka jinglong jingman ka jela bat khamtam e hapo kani sarkar Meghalaya Democratic Alliance ba lam khamat da ka National People Party ulapen pa ya jisusi namari ka babon ki kam la penya be hi tang da ki officer IAS halor kani nakaliang jong ba proses ulabu ka jingkar pat si pai ba nong thebut jong jela ba ki dei ban perkhat ba banjit ya ki nong mi khmat da ki bala ban penya hi ya ki kam ki jam om ya ki tu ki bre ki pasha penya kala haki officer bagi nakaliang jong kalau mereka sarkar hi la penya mereka sarkar hi la penya dagi broadcast la ta daw bon ki kam ki jam ki bre jongi kalau kemio bentah apa bon ki kam ki jam ki bentah pemenang pengalakan menang nakaliang jong hak bedi berkidiki hak bedi berkidiki konsultan ke bang sarkar la point nabon na hajar abang ke ba ar ke bang nakaliang ke ba ar pada pi ke so gini birokrat kem kuslai na ta samla juni gila iya ni skill ta no hajar tam dan ki bakan post ke balai de musimule gini ya gini ki bakan post oblay na ba kalau dong kalau tapi gini ke jumto yuk khasi jungi jantia jungi bugaro jungi ke jumto mde gitu gibai atau gi goslo le raja khar bamta ba biang le deshe pada kabut labo pa deadline within that period should complete all the time formality kabut kato tonono nang ta fika ba khamusan e ga nakale jungi hakani singi kalau dong ba sarkar hikam ko apa getiwi ki biro jom le hakabade ba ke jung ba ke jede ba ke jung sam kunsnya babon ki beliau jong ki bahasa bentajam ki bahasa dati sebuah marbisu bahasa munga bahasa bentajam bahasa apa jenjela ji ki nakaliang joki ki nakaliang joki lomba ki pen kha khusnyang atau hajar ki dan ki dan ka masul ngo khusnyang ni nak milti bagi sarkar mendakan kan promote ki beliau jong ini ki bari ji ni dia masuk gua hajar kabar tips yang dan apa mereka tips yang benar apa sam tips yang benar apa so dengan mereka masuk yang ini kita berfakir perlu advice kita berfakir benar kabar tiada sebar dengan berbagai soal bapa kita mereka suatu ikut milap kita jom yang ni mentah milap suatu milap suatu kemudian berdiri berapa baik kalau di kapal bagian saya kita berdan vision atau berdan mission bagi berdan capacity berlead ya ke sarkar awasem artful pulai nam tak interest yang jelahi berapa. Jika dalam government ke bolong mata ngapai ki ubun ki kam jam ngajukan ni kini. Namar ubun ki kam jam apa jong jelahi berapa. Ngai kembala la advice baik nakaliang jongki senior IAS officer. Ubun ki kam jam ke bangim lah benar the fact. Kalau bagi kam jam ubun ni apa jelahi la peniak nak IAS officer. Atau daun nakaliang jongki besok bagi ki officer ke officer. Makin masuk kalau ya real problem jongki pai ba issue ke jong pai ba hang ni episode tu guys officer jongi mana kali juga mentality jongki ka mentality ka long fair itu ka long for overall interest kalau long for the long ini locally nationally internationally ka ko harap here but habdon ke sarkar nadong sedong ke sarkar ke advice ke banuli nadong sedong dek baskosi ke lohang ni pada kalau ngangapong badan lain sangut ki IAS officer dek ke bangai na kalian jonga kalau babon ki kam jam babon ki kam jam hi la lamong ki la advice dari instruct lani matala direct lani command na kalian jong ki IAS officer ngali babon ki kam jam to ka sarkar kadang mereka masuk ke lomba aja kabar ni soka la peniak mata gini kai la officer de kalau ngai ke masuk aduh kata bang ini yang jelas jong ke bang apil dia jadi pai ba jong jelahi beroi ka jingjit nam ikhbat isya di ikhbat saya assembly kana jan harus nama atur pula paling scam la kumno kalau benai Februari bat ngang song kedui pai ba kali ke puah benda kali ngajungi ke lomba ngin perkat cingai jiat ya kibriu ki ke capacity kum kinong ikhmat mliban menakali yang cuki kenyalam yang dalam sarkar bagi IAS bagi officer kenyalam bagi sarkar dikatakan lah belong dan menakali yang jungi jeng pai ba kalau bagi long beri ki ba syampang masuk tu ada juga por menakali yang jungi dia menbiak mentai yang pisah
Jadi kalau im ke solusi ado kata-kata namar ba kajilong jingman jong pai ba jing sansdem sitang ya kan sepangga development sansdem sitang ni ong ba le ayu matang ki minister le ayu ke minister rei dalam poi election bon dak leng pai ba ai pisan ki kandidat ki businessman dak leng ki nak mau no ka pisan bagi klub no ki beri go biang ton bon ki beri go biang ai dan ki bon ki beri go biang ki ba man syagri ko mi syakman nda dak leng ki kem don ka pisan ko mo businessman dengi dingin don pisan marengi mangi long ngi de along ki political leader nang ngi ba thau pisan to businessman de thau pisan ki thau bisa businessman mabli na maki kila kamai ki terikam terjam dengi thik lung tang pai ba patung tang daw jing wan di businessman mata syang politik ngalon ong ngadang persniu mata yang jelahi berokoi sal posna ngilamat barang ni pai ba nang ngilong ga start hakan ni kan tim mata hakan ni kan tim mata untuk injit ki beri bopiang maka ala ki beri bopiang ngin pai mana ga yang chi kumdum kan lam ya ka celah akan ni kan tim mata abang i yang roi kapar yang ni mata ni ko berkeri development bang i ji sadin jo jelahi berokoi i ke jing samla jo ni bat ngi jing samla jo ni samla jing jing ya de ko solusi ke long ki kam gejam konsultan ki berfaj dak hajar gwan hapus ke department fair maka de ko mungkin kendikan sih dah tidak ada kan mana ko ong bala lapania de ai susah bang ong tidak ada belum bon de konsultan de na bar jadi bawa mana murah bah kedai ais usah abang berhanu ke murah kalau membeli sesuatu bagi mana saja yang long week dan tahu kelak kau man dengan dia kepuas hi bangin khatma bangin jet ki beri mobiang kadang menyelam ngejela maka roi kebat juru maka mereka jungi kalau state ke roi kopar ke balong week state por India